Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba ingaku eka lembe ra 2023 xirilo xa vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Benny Mayengani the president xi ta hlamuriwa. Xirilo lexi vaseketeri kumbe valandzeri a va ri na xona kumbe va nga na xona i ku va Hlavu the Gupta a kuma munhu wa ku n'wi pfuna eka ku chaya swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the president kumbe ku humelerisa vunanga bya Benny Mayengani the president. Namuntlha hi siku ra 26 Sunguti lembe ra 2023 muhumelerisi tlhelo muchayi wa swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the president Hlavu the Gupta u fike a tsala ivi a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga vutisa leswaku ri mi nga tsakela leswaku ni tirha na mani vhele ivi a ku young blood. Eka xivutiso lexi a nga xi vutisa, mina hi ku twisisa ka mina ni vona ingaku u lava ku pfuniwa kumbe xani ku twa eka vaseketeri leswaku ri va tsakela leswaku ri a tirha na mani eka lembe ra 2023 eka ku chaya swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the president. Tanihiloko hi swi tiva leswaku ri vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Benny Mayengani the president va na xikombelo xa leswaku ri Hlavu the Gupta a kumeliwe munhu wa ku n'wi pfuna. Hi ta tsundzuka leswaku ri se i khalenyana Benny Mayengani the president va karhi va tirhisana na Hlavu the Gupta naswona a karhi a tirha na vona a ri yexe a nga ri na munhu wa ku n'wi pfuna. Eka xivutiso lexi Hlavu the Gupta a nga xi vutisa hi kota ku swi twisisa kahle leswaku ku laveka munhu loyi a ha tsakamaku, munhu loyi a ha ri ku lontsongo, hayi loyi se a nga karhala kumbexana a nga kula. Ndzi twisisa leswaku ri loko munhu a ha ri lontsongo na miehleketo ya yena a yi se taleriwa hi swilo naswona a nga humelerisa kumbexana ku chaya swilo swa matimba tanihiloko na miehleketo ya yena yi nge se karhala. Loko hi ta va hi kambile eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo, vanhu va vula leswaku ri Hlavu the Gupta a nga tirhisana na Salani the producer, van'wana va vula leswaku ri a nga tirhisana na Prince Rhangani, van'wana va vula leswaku ri a nga tirhisana na Dr Joe Sherimani, van'wana va vula leswaku ri a nga tirhisana na Amu Jambatani loyi ku nga tshama ku va na mahungu ndlela ya leswaku ri hi yena a nga chaya risimu ra Malambani ra Benny Mayengani the president. Hi ku vona ka mina ni vona ingaku Hlavu the Gupta mhaka leyi a nga yi sukeli. Swi nga endleka leswaku ri va tshame hansi va vulavurisana na Benny Mayengani the president leswaku ri u fanekele a kumeliwa munhu wa ku n'wi pfuna ku va a chaya swichayachayani eka vunanga bya Benny Mayengani the president. Mina hi ku ya hi mina vanhu lava ni vonaka ingaku va ringanerile leswaku ri va nga tirhisana na Hlavu the Gupta ku va chaya swichayachayani naswona va nga humelerisa vunanga bya matimba swinene i munhu wa ku fana na Salani the producer na munhu wa ku fana na Amu Jambatani. Hi mhaka ya ku i vanhu lava va nga na vuswikoti swinene loko swi fika eka ku chaya swichayachayani. Se ni vona ingaku va nga fika va tirhisana kahle kumbe va humelerisa vunanga bya matimba swin'we na Hlavu the Gupta. Miehleketo ya vanhu vo tala a yi nge tluriwi hi miehleketo ya munhu wun'we, leswi vulaka leswaku loko va tirhisana swi ta endla leswaku va humelerisa vunanga lebyi nga na matimba swinene. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.